Logo saba mangana ya era nkwano nkio na wana tagete kuba nyuringa ntugwa tinkwane ndeons nkwano tugwa tene yeke bungo logo no hotera igo kero waikira no kurweke bungo kiao onye kwanyo liba gerio na gusaba mangana yote abanga ilikuwa na nini tayo okora kwa ndeons teyere tayari nore tayo kwana gusabyu tutumu gutano na kosaba amangana yaere kigango cha kuri baga yega asali utumu gutano kwa ni hapa na wakuru gusaba nyondore o ikirera akere bombi utekoruka ndo wadi na lekora ni libas sana no bora tuache nyangi ya yeria ndere buya lietaria nenchenta bichonde rinkorokwa uyu wankunde korumunya buya man kurukenyere beigo awa mo ikira kurukenyere onye more oyo mo waika kwa ni hapa to unde taro na timbo kile kumate na ngweta mate bal kuru ngweta mata nyondo moikire akegocha kuru ngweta mata yomai onyo ikira tugol yamono ngejoto kikarisa awai na watani yongo jamana biamana singo to terangora ake ko dane ngo na konya kagenda na ngawa kagenda nawago ondo chile tuatire wame na mu wana yango tabana adia ki abana ba wende yo wanda to tengo nyamore ga bana bonde yo mama yenga onera gwate mitiere ondo kale haramu ondo kale ondo lengaga ngaigo ndio tuamini kama nyake mingi hata anago to gonyera hata anagoma na hata anago na kina wewe ngakie tuatire wame na ruya amara metoa mimi na wao ndio tunatiama kweli na bare ago to yo moyo mne nyumba bacho ege to bana na bateria bana ba wende yo moche wa mwa ataka mama ba mama ba na wale nta na omwaga na atinde kurwa bana ari to makale mbuya makale ati mwaga atiwa mbaga iga ezo to mye amna egere wala to mjibende moba to kala oro hiyo pijaya moche ga iga egere to aga to mchoyo egere kanena motu ko abang nama tribe aso ngombe mama otinde kwa na injena onda tinde elenganya tatanya sae tigali bakwe kokinena omyaka noro bonge akabate bya bana bae bagende sobo kurene rutu ere abakana agate aseora gende na injena oinda gende kokinena Kusogeni salama, Bwana Yesu, mambo yote ni mapya, Bwana kwa upendo.
salama. Bwana Yesu, mambo yote ni mapya. Vitu vyote ni sawa panapo upendo ndani. Sauti zote ziimbe panapo upendo, amani, furaha. Sauti zote ziimbe panapo upendo, amani. Vitu vyote ni sawa panapo upendo nyumbani. Sauti zote ziimbe panapo upendo, amani, furaha. Sauti zote ziimbe panapo upendo, amani, furaha. Panapo upendo, siku zote ni salama. Panapo Yesu, mambo yote ni mapya. Panapo upendo, siku zote ni salama. Panapo Yesu, mambo yote ni mapya. Hello. Hello. Waombolezaji wenzangu, walimu, jamaa na marafiki wa kwa niaba ya familia yangu na shule, nasema poleni sana. Tumekuja hapa kuomboleza kifo cha Olakuya wetu, sisi tunamwita Olakuya kwa Kimasai. So anko tumekaa naye kwa muda na nashukuru sana ya kwamba akisimama mbele yetu hapa, sisi tuko na furaha. Hatujakuja kulia, tumekuja sherehe. Manake wakati unasema umempoteza mtu, wewe ulimtoa wapi? Hiyo ni kazi ya Mungu. So nasema tu ningependa kuchukua nafasi hii fupi kufanya introduction na walimu wangu. Waseme majina tafadhali. Kwa majina naitwa Josephat Bia mulimwezi akitole meranyasi na nitura sawa komo tole meranya. Asante. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana nitatua mizigo inayonilemea, na mimi nitapumzika milele, sibanduki kwake. Nalifurahia waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Nyumbani mwa Bwana nitatua mizigo inayonilemea, na mimi nitapumzika milele, sibanduki kwake. Bwana asema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, na tutapata hakika pumziko kwake. Bwana asema, njoni kwangu ninyi
kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, na tutapata hakika pumziko kwake. Bwana asema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, na tutapata hakika pumziko kwake. Ndugu yangu aliyelala ni ndugu yangu, ili tuweze kuelewa kwamba alikuwaje pande hile. Mzee huyu ni mshirika wa kanisa la Kiadventista la Ereko. Kufikia hivi sasa ni ile kwamba alijelewa kulete ama kuhamisha jina lake. Amelala bado jina lake likiwa kanisani Ereko. Hivyo mimi kama mchungaji wake, yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa katika kuanzisha kanisa hilo pale Ngararo, kwa sababu alikuwa ni mkaaji wa huko. Kwa hivyo tulipofungua kanisa mwaka 1990 alikuwa ni mzee mmoja katika hali ya ufunguzi wa kanisa hilo, na tumeendelea mpaka kipindi hiki. Amelala akiwa katika register nambari 173. Kwa hivyo mimi ninaamini kana kwamba watu wake mnaelewa. Ninawapa pole zangu na kanisa la Ereko kwa ujumla, pamoja na kichichi kile cha Ereko kisima, kwa sababu tumepoteza mzee ambaye alikuwa ni mzee mwenye maono na ni mzee ambaye alikuwa anatuongoza vizuri. Kwa hivyo ninapoenda kumaliza, nataka tu niseme kwamba watu wa Ereko mungesimama tu hivi wote, watu kutoka Ngararo wote, hata kama tulisimama saa zile, Mzee John akuje atoe lambilambi kwa mdomo miwili tu, kwa sababu huyo ndio wameshirikiana na huyu mzee sana katika hali ya kuendeleza kanisa la Ereko. Mzee John Memuti, Elda Memuti, John, na wao toe kilio chako kidogo. Yangu mimi nimemaliza. Kuna mzee mmoja ambaye ni ndugu yangu pia hajafika hapa, ambaye anaitwa Steven Marandu. Hapo alikuwa na shughuli tangu juzi, alikuwa na kezi, kwa hivyo hakupata nafasi. Alijaribu apate nafasi afike hapa, hakuweza. Kwa hivyo kwa wale ambao watamuona, mjue kwa kwamba hako na matatizo ambayo hajamaliza. Atakapomaliza atalete pole zake. Nashukuru. Asante mzee. Na huyu akiongea tunasema ongea machache, kwa vile tuko na mipango mingi wa siku ya leo. Asante sana mzee ambao umetoa honyo. Hata na mimi ninajua kwamba mipango ambayo hapa ni mengi, sitakuwa na mengi sana, lakini umefanya vizuri tu kusema kwamba niseme pole, kwa sababu ya semeji wangu ndio tumekaa na yeye kwa miaka mingi tangu akiwa na nguvu zake zote. Lakini sasa kwa sababu kila mtu anapopanda gari yake, anapofika katika stage anashuka naenda, yeye amefika stage yake ameshuka ameenda. Kwa hivyo kile tu ambacho mimi naweza sema kwamba ni kwamba poleni sana familia Ondeo, na poleni sana watu wa Ereko, na poleni sana watu wa Ngararo kwa ujumla, na poleni sana wote ambao mnaishi katika maeneo haya. Huyo ni mzee, alikuwa ni mzee mzuri, mzee ambaye hakuwa anakosana na mtu yoyote. Ikiwa kama mtakosana na yeye, atatafuta suluhu kwa haraka sana ili muweze kurejeana pamoja na yeye. Kwa hivyo mimi nasema tusitakuwa na mengi, kwa sababu kiongozi wa siku hii ya leo amesema kwamba tusinene mengi. Ningeongea mengi juu ya mchungaji ya mzee Ondeo, lakini ni rafiki wangu sana. Lakini Mungu na imani ya kwamba wale jamii yake amewaja, Mungu atawatunza. Mama Mura na wengine ambao sijawaona,
mama kina Getemba, tutaonana tu baadaye, lakini Mungu wa mbinguni atawatia nguvu. Kwa hivyo sitakuwa na mengi. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki sana. Tayari mwaso ko kusiregia sokoro iwe ya kwa ni ngole mate kamera ya sokoro Baba wa maisha yangu sitapungukiwa kitu. Njia zake ni laini, mimi napata pendo lake. Nasafiri kuwa ndani yake, nifike mbinguni. Yesu ni mwamba wa maisha yangu, sitapungukiwa kitu. Njia zake ni laini, mimi napata pendo lake. Nasafiri kuwa ndani yake, nifike mbinguni. Matumaini yangu yote nimeweka kwake Yesu. Najitoa nafsi yangu mimi, nitaishi milele. Matumaini yangu yote nimeweka kwake Yesu. Najitoa nafsi yangu mimi, nitaishi milele. Shida sitanisonga mimi, sitaogopa chochote. Yeye yuko upande wangu,
napewa nguvu niko huru, natembea kwa ndani yake, nifike mbinguni. Japo shida sitanisonga mimi, sitaogopa chochote. Yeye yuko upande wangu, napewa nguvu niko huru, natembea kwa ndani yake, nifike mbinguni. Matumaini yangu yote nimeweka kwake Yesu, najitoa nafsi yangu mimi, nitaishi milele. Matumaini yangu yote nimeweka kwake Yesu, najitoa nafsi yangu mimi, nitaishi milele. Matumaini yangu yote nimeweka kwake Yesu, najitoa nafsi yangu mimi, nitaishi milele. Matumaini yangu yote nimeweka kwake Yesu, najitoa nafsi yangu mimi, nitaishi milele. Matumaini yangu yote nimeweka kwake Yesu, najitoa nafsi yangu mimi, nitaishi milele. Matumaini yangu yote nimeweka kwake Yesu, najitoa nafsi yangu mimi, nitaishi milele. Bemono ekerobara munabangina maetinyo koromongina rumunde yo oyo bosyo ebintu kene ari kubatebya bona abageni abaiga balese mei mbali kukwani kubono aya paka tukure pi omego tukubakwani ekere mbatate gotegerera chingora bakoleterwa bemono nana ubo kubakobera gaiga bemono bono to bachegia abakera kwao ni kwaya andina abakwani yamare kwenda litaya bana kumiri na bange tole ndotevi ya naye lakini jego baba nene gwere benjera onde yo minto tare ku ko misi mwana no bara otieno wana imedi ngoti yeno ga gotire ga dante ni bona tiki ngoma to kuma inki ako nyebera nani njobara ngina romi tata akukuru kuba akese bari kuba na bakwani akine na bakire omoyo kati Onde toko tiki sipo no yo agero to akorera we toko myoka ase toko myoka kurwa oja se jikasinje baruroro twakire chikorera cha chondeyo ondeyo ya nabwati chikorera tuza chikorera echo chire chinyinge sana Mbemono keraba korero ndagete musadi tiga yo mumye koko ogosaba kuba kusaba no yo mugurwa be naendo mwanchua oyo karasa sikero cyo banene mugasinga twakwira ne irindi yamono kwaletera abairi n'abasanya singe cyo yo tumuka kumo mwanchuo bona induna twakira abana abairi asinge cyo yo chakawakirari twasabire mirobiri yonse abekurunse gandre munora rebiya ekarera ere bakona sikubikoira nere twasabira asigidari ya Yesu yaramone nito yaman
matando. Fatima,
shomosa. Choi shomosa inchungu waja. Agora tindo ndugu yane ga. Ndugu yane na no monene ali kumbwa. Tinda moro alende go choi shine ro monene kubwatia tirango nera kwane linga neri. Manya ukwana. Chengo bakwani sao yole makoyo yonde yoyo mwamura monene. Ono mwako minto nale ngomo waite. Tinda moro ra so chirega. Ono na kayali. Ono na kile como kwano na liba kali ae mbi amana. Amoro lia kale ko lia na kale ko ndio senkende. Na ari ko ira ni liga baka yo na mwezi pi. Nje angolo kuchose bwire rene bunu ngene ko ndere. Nje na bwate bukokoti umwabonde yo kurekoro kumboko ko setabita. Aba bari batabita tigete intuko cha bari mura ababere moro ngani mwatigari ta abagera moro kutuwike. Nje na ara yo kanali ko ne intuko cha. Mwa ko lita ta intuko cha mwa kanyake. Nje na le ko teba iga bantu bami. Omolembe no muya. Ando nsi asole molembe no muya. Kero mugo chaiga oyo no molembe mwabu ate goche nke yo mugaka chunyo nde. Igolende na njengo teba ngo mu bo se ko gendera iga abantu nabo bara injugo ja mugaka nte. Oh no na bona le ko teba nga obwancha ni obotiga bo gendera igo. Abayigu bari bana mwatigara. Mose mo ayino mugako monene ne korero na bana ba mino aba mama ba mino batigaira igona ale gucha kubeka pili asole na bana ba mina bamura na chuma moiwone omolembo basaba mama ba mino omolembo basaba mama ba mino amona abana ba mina baisike kero bagocha kubakwana enjere musika ine enjere yebe kogendera boigo kabere abamate bekenyoro mugaba begetegati musikane mwaererani kamuranche mwaererania naona masabo gusaba mambi kwasa bere naba nechichirani chao ingo molembe no rogo takerwa asense ya itu ya Kenya nale goteba iga moroche nsese kogenda guchi kerense kogenda ayerigie kibande kiao ubeko mubuku na yo maete bunogo chigokore gyogokora ketinda teba nga nyare bogo jigo wakire turapana na yo ragero wa kuomote na yo ragero kure buya omongino na ko ganeti omugako na ko ganeti omwana ona ko ganeti mogoro bona wasoka igoto uchikolenta na nobo kongubonde ngana ande kwabolire nanda abantu banse gocyandika igo abantu banka na kinyole ndo mogeni abageni bara ubarurare mobile biro abantu banka kamuranga igorende injenale goteba iga abagambi barororo abaga bari kutoetana ina nje tindi okwanira banene bari toetana inensa muba basikani mangana ali mokonyora senka na uba kuminyo kigukiesa banene barora na gokolega siboire intiko togokwa totiete dira berigo era abantu baminto molembe tigobe kirase ekiongozi nje nabona ateba igo namba 3 abantu baminto mbale tole metero goro ali transmart andege ngukwana igonta getenga abantu baito kwenda ruguraria oleme mugondo orusie ndagira yawo yoka otaligo chencho mugusio mino otaligo tanyige omo etani nyerane chinkarueze kaki egento kerinkeba tekamati nerani mune panyoro wo choganaye ayi ndage togotengera yame tumanya koro toro mu mansa yo otali nguru tomo butolere mo gusi otali nguru tomo butolere ayo inoke aseta yogo jiboso ngona otingi omuyango wa mwanya igo bono abantu bamito tukubara masikani ekyo moyo ya maisha moyo ndile ya muhimu abaibori mubwata abana mo kwire school ekera mo kwire abana school ochande kete kuwa school fish kwa ile school kwari yali omwana uyendagira kwa moragira ono na bwaba ti cameraman mwaba buya kabisa yes mbiole njwangoja
Abagaka bajira na ndima yatika bara bengi sana mbalenga mali ngai bali na yeye mbele abami tomwaro chinsi nyonya chense mwachire korora kuno mwana no yararire gatogwa kangambi ya mwana sinya sa toraira to ikiri abona iga nande nga kitora kore to ira ne to no murembe mwana yorarire no mwana ne ogwato mwana ne ga kankaga mwana yo tuanya kanyora na masikani ande kwese kuno mwana ya cheta go seto wa bekina go seto ko bana go bebo ndo gana mwanje tekera ga go ikamuna wana ga akolire sabari ya yoro gende nke yonda akwane go etani abu amasikani aye ne nyangi ya yere buya aga ande buya no murembe mangana ande tayo ngo kwana biya man Bemono tuarura we Nte wana ne Nte wana vyoza Mwenye teka msaka ndo haitu Tuataka nga Abana waliwanyu umeta sinki Abana waliwanyu umeta sinki Abata bana bamuse bana bondeyo njugoja bana boule njugoja kuma mwana goja mwana kwa bijega tako ngambire kwa humu iga ni jimbate karamu na kene ntungolika mate mungeze ingwe basi mbemono akera hu marolinga balimo yeno nyometega yo mumro mito nyamete mo swate koro kutabita Yana jasa mwasingo kulo kasimiri urmate wogiran nje nyamete bonde yabu mojogo bonde yo mose kamanya yama Jule tariane go kusana to nyomete ga go mano makoti bonde yo go festa tatikali ndaba chema nimbota magosa kego mwatu bukani asigete mwaje nengko chako ibondoso kuruara muswatu kutabita bari baru bokione batenne bari baru bokione itole bokione keole bokione bari ogino babe aha biamore mwe biamore naingi asa majeta ngoro kukana di mabari bara asio kamaro na nje ntabita nacha kuoi kurwa ni mtoto nyomete pa tabita na nje ntom koro kuyo balansio kumaro ntabita kwa kuoi kurwa biamore iga nimbwate gitangutamu tabito oyo abatingebere kujo mu mama Bange. Ditangani yasanomia amatukonzi ketwachaga akanyange on my way coming. I don't understand it mbuya. You understand it? Nko bori aki mokungo yo ngayo. Na ngena ro kama ange chikiwe. Na te igonde mu eyo kuchipoitabita bona abantu baminto amatati abasa omusacha nomukuku ekele basikikaliri amatati dalakoba musoro wake amatati akaleki mpwata bana ki abakungu bajosaba abazobati bali baito binjo saba sacha baito ngaiba kuwona kinga ngaiba Kaya mukungo na lega.
Aitari. Abanyatare mukango mweza zemure. Abanyatare muka. Dua tara MSP. Kuja mare. Kuja mare. Kuja mare. Asima paka mama chuo. Dua tara. Tara kiare. Tara moja kama. Abana ibali. Abana baje botai. Abana botai. Abana ibali. Itu jalan. Onya tango tutaga maki. Woi mboli gani? Usah lagi. Tutaga maki. Tutaga maki. Kami tahu waso tango tango. Serikali hebu wate ingana maki miaka 18 kwa mwenda kwa asingina. Usaona wapi? Onye mbwande ti aye akolemo isita ale ni chejeriga. Onye otombe tiso yo otombe na kolimo to bia. Ana ibali. Ndio yeira abana ba aye na. Ndio dai. Ndio uwanja. Omwana ngorare no musaza zoku ngorare omukungo yera natako moyo nali pato nali ko moyo nako ningo apoga moyo ngana Banyak kuang sana matanga to, sokang ngora abang sedang satu tegara matanga. Ama ili kamora kete watu sanaria matanga. Tuila ngora. Tuila ngora. Tuila ngora. Okay. Biko hotel. Biko hotel. Kuaya, kuaya je boje.
Angiri kwa hata kile moja. Angiri kwa tani zinchone dawa kwa tani zile kwa au moja. Tani zilicho. Wala nitaka tama kama mbona bali kinoi kama sasa kwa ile tawa ni kimoja kwa ile tawa. Ya bwana bwana wasi nani ayeja. Ya bitu sasa ni hicho. Ya bitu sasa ni hicho. Ya bitu sasa. Ni kimoja mnyaka bwana. Kigamba David abasomya abana n'egetekiya omonene n'omo principal oyonde n'omo MCA n'omoke n'omo doctor bono nigonde bwere. Baito, otawa gutiga, otemigo anduarita. Edi ntendi ya la kani na barekara.
Mono yang Malaysia arete pasta. Tara arete pasta kwa ni yali gitaka le community central bo chango so tero como Kuroro sengera community sengera injuwa nazo bwango community sengera azere chezo bwangu para abantu badutumire rambi uyu mintu moke tumagenjo toire shilingi 100 abandi bali mutara kuleta makaratasi aina leta bwangu baiga ili ndetu amanya bali batwire rambi ngongo sawanga bali mole para murendete kuoga ngomo kwanania tigawa kora maskani amaya toike ma totere to kuli yangu mwaka buya kombona nake amaskani na ngona sawa maimu karupa ranjigoja to kora maskani kari kwa yake ndete hotera pia mono ekero kwa ya community center egendelete ya sengera ulimani mwe kange zo kuwera kamo murandi mulimani se mure wewe kange so kuwera kamo murandi maana wewe uliniumba na ukaniweka katika dunia hii. Ulinitoa tangu kuzaliwa kwangu na ukanitia ili nitangaze neno lako, ili yeyote atakayesikia aokoke na atakayekataa katae. Haleluya. Sana na majafuko,
yameua watu wako, ni kilio. Watoto wako wamepotea, wasichana warembo wamepotea, vijana vile wamepotea. Badala wasichana wageuke, wabadilishe mwenendo yao, ili wakutumikie kwa kukuimbia, wakukusifu. Lakini wamegeuka, hatujui wanamtumikia nani. Ole wao, ole wao. Watakaposikia sauti, wataokolewa na wataokoka, ili Mungu wakati utarudi utupokonya sisi wote. Ndugu yangu, ni hatari sana na dunia ya sasa imemalizwa, imekuwa na dhambi nyingi, ni kilio baba kwa dunia hii. Ndugu yangu, ni hatari sana na dunia ya sasa imemalizwa, imekuwa na dhambi nyingi, ni kilio baba kwa dunia katika nyumba ya wenzetu, fitina, chuki na choyo. Hakuna amani katika manyumbani, hakuna amani katika vijijini. Watu wa wakipigana, watu wa wakipishana. Sasa Mungu wetu, tunaenda wapi? Ni kilio tena, ni ajabu, maana amani imekosa kote ulimwenguni. Mungu wangu, ninaomba baba yangu, usiniache. Mungu wangu, ninaomba baba yangu, usiniache. Muraniga kuwa wesemo ya dodeo ike igo matura kwe bantu kunyurite nabo kore tule kire kia na endebe kia okulumya igo tukumya mabwe liswali ndiro elimonta etemo mongira nesi oragenda matango onyora abantu bakuhamba muna baria ogenda onyora bakuhamba muna aba nabo barigereti biyaiga bagendere kuhamba ebyabo amatanga ayo onyore nayo omugaka oyo osirete gosi nayo omwana oye gosi nayo omong'ina oye ere nagokigwa ake nakogokigwa igo ndete goteba omonto omuya nande okogenderera nori okora keri kiabeire nande okiombi origerie keragaria ekere gochigusio igo tiga twabera nase program ende yonsi ase bari bakorire buya gose bari bakorire bobe gose nyasaye abwateri chibu okay nitege ndokende ngaregania abantu baminto abairi baito. Kuna wengine ambao walitoka huku Ngararo, wengine wametoka Migori, wengine wametoka Kisii. Wote mmekaribishwa katika mazishi ya siku ya leo. Jisikieni nyumbani kwa mazishi ya Mzee Ondeyo, mazishi matulivu kama vile yeye alikuwa mtulivu. Tuko na viongozi wetu watumishi wa umma, tuko na viongozi wa makanisa. Kwanza nataka kuona viongozi makuhani
viongozi wa wachungaji, wazee wa makanisa, simameni mahali mlipo, mweze kutupungia mkono. Wazee wako kweli. Nataka mzee mmoja tu, mzee Jonathan Kiteja. Hapana tu mimi. Ni mzee atusalimie kwa niaba ya wazee wa makanisa. Abantu baminto nabakona ande boirebia. Ebibilia goteba umuntu onyorire omukungu omuya onyorire gento kirengati. Egento iki kinya gusogokerenda. Nane no gekorera jeje. Sata basini. Mbia mono. Ntobwati Maurice barisi baito. Maurice Maina. Nero Maurice bomugako siete mtamune familia yae. Abagwani nande bwairire bia. Abategererio bia. Okay. Kinza kiabene tindiko irare atambe asenge njoko arigania cheba bambita bauti wao mbaka arigani bono yorenge master of ceremony tigangiche asenge njoko mwarigania oyo mito pasa kaona utwatero gotera lakini kinza kiayarire kora nyore ngano bwate nabogo tenena ototereri bono tiga munagerete gotenna igagoche kara atware atoteri imbuya kara nyota katu atia sokora ndio kapiri imbuya bono tigasaba asenge njoko mwarigani tusabe omwanje tata Nyasaye mbuya mona asinge ncheka ukyoboge manande mbuya muno ama yawa tokorere kure nyangi omwaka yachage tine tukoria rero mune gochikoera eri ndo totige family yaye amona abaeja amona basani bakerense amo omone gotogosaba ngo bwanjani bwao amona gotweru bwa bene oba tune ko murandi atenenire iga kwana monera asirita kistoro moborito muradi karibu Olengere yande se ngotera tuare tuchake bono Olengere aike keyo barikowa Nyasaye no muya ambari gani mwezi bari mwakire asoko abanyu liru no mwanchobo rambi biringo totebire ngambu yakogenda asimige ngabuniye abateri barura abonsi batika gukwana yatwari weche gukwana bari batera batenga mbu yakogenda ase nyumba y'ebireru kubakora kieke oenda ase emegokire bono ase nare bibilia goteba iga nyuma tutarenda bibilia omogusina abwata abana baye bamura n'omumachoga nabwata abaye n'omugira ekero omumachoga abwata abaye nabwata agatwara omonto kioyo atwara omosoti agatwara na muntu onde gochiabo n'abana abaiga baye bonsi kero omwana nare n'embwa yaye agokora kieke mong'ina nabo okomanya oyo nkomobegera oboke na kiakoria oyo nkomobegera obonge igo bari morabane nake mwakore kieke emoimokeire obwango bagoteba iga bibilia goteba iga omonto kare ari gokwana amang'ana aya atebe iga aya nigo onga nyoko okorete kieke aya onga nyoko okorete kieke yani Jeremiah 16:44 mang'ana nare gokwanera abugo igo ntorenda korandikwa rero onde kare ari gokwana amang'ana aya tigatebe iga aya nigo onga nyoko banto babiri mbaya mwangaire na chiracho Njengaro mochango mbaye 16:44 ngegyote Bukuteya Jeremiah 16:44 ngegyote ba Aini ongango wa amang'ana nare okwanera ororo aini gonga nyoko okoiborete oyo okorete kieke onyo omwana oro omong'iti omonto agwete ng'ina onyo oro omwororo ning'agwete ng'aki egoteba 16:44
16. Jeremiah. Ya, nana soma bos. Iya batanga ini gonga ondora kuana mangana ya tebeiga. Ondora kuana mangana ya atebeiga. Ondora kuana mangana ya atebeiga. Ezekiel 16:44. Ezekiel 16:44. Amana nare ukwana ondora kwa oraga ne ukwana atebeiga aye isome 16:44 Ezekiel yatebeiga onde bwensi uriete ukwana omureng'anio arateba iguru yago bunang'ina omosubati akorete ki omosubati no bakorete ki bunang'ina omosubati are omosubati no bakorete ki igo nyago ichorere kebunge gigo chimoyi yamba kwani ngabwaire buya na otora igara ki bekange birengera ligai abasire bono baraba begose baraba abanyamesira ngo kubale baraba ngo kubale abang'ainirende igoise basoma 49 49 10 mpaka 12 Zaburi mang'ana nare ng'abantu abaya n'ababe basira na Isaya 57 ekemo egotee ng'abantu abaya ng'ai bakogenda arafu Yeremia yamanya goteba iga mogende morangeria abakungu abamanyete gokura bache barere babokia amagombo igokero kene no bakoranga abakungu mbali batari konyara korera kubokia amagombo bakungu maro bono konyara muri korera mwarerete indamanya gochimade ate bashina moja iga amakweli airira abantu okaganyomba mba ichoro omokuomo igokorure abatenga aitera asidirisha asoire nyumba eyigere kianda gitabu kia Yeremia 15:2 arafu otirimboke ogenda 21 mang'ana nara ukwana abo tusabe atoegere akaye obuna Nyasaye akoro wancha kwaye mbe muna Nyasaye watu wanjire agoikari tukoria rero mbe muna Kristo Yesu asomsaraba mbe muna watu wanchite nando twanchite goikekerenge keiga abaminto batie kirikurara ayankwale ingene sababu na into abaturi moyo no tumaite tari asinga inshubi yo goito kona asungwancha kwao sabiro batore bukuru asura asire tera yusuru mborito oyo kwana nyagosira family no ere kanisa oyo kwana no murandi bworogongo rukoro kunyakoiba district yakoiba atore abarandi babere ibamukonyo yokurukuchoi kana onsaike na wige kurumoino emisho ni karangambo yankore na inchego chia ogokoreri obwega ekara tu akore kurwabo aba akure bono bamayetemba kwete nakiko sego teba kianda isano egetabu kyumurandia egoteba iga intu abatore moyo ntumanyete ngantokore kieke itokwe kurinda abakure tibamanyete kende yonsi omugakorarire nitoje tomotereri toje tokwana maya toje toeraso buya bwae toje tutena igatore antesa gasaga ere na maetenga ere okure lakini tutumayetenga gokuita ngokoreteki nkororo nande ngotuganyete bone kero gosoma bia ekere gitabu gikurikwa igegoteba iga abatore moyo inche naye ntomayetenga ritukeri montokoreki ntokwe lakini abakure ekina kyabo gyakoreki kyerire Isaya isano eyemo 25 egetabu kya Mathayo batebere nabono bali bonsi bararime ya Kristo Yesu bantongo kubale abandi barara lakini bono Biblia batebiga ng'abaegeni tibali gokwa igo bagotimoka ime ya Kristo Yesu koranda tora matanga twanyara bakorika batenga na arwanire seyerengia na korese gina na chirukere kieke ekina ebuto ya gachiro bone keraba tenga na arwanire segengi bateba ngoti mukaso murembe igeke bungu kereba tenga abakure tibamanye tikende yonse mbaramo na kirakyo
chetinkomanya abone kero abaigeni kero bireo tenga abaigeni igo bakurara barime ya Kristo Yesu ngabona ngo batebinda manganaya titogo kwa nonye ndinde bari bonsi bararite barime ya Kristo ngekero Kristo arasi koruguru no bonene bwaye bonsi banyara ko bakoba bakubuga korwasi kimbere ime namba murotute gati ya mare nakigo se Biblia goteba ekero some gitabu kia abankolito y'itangani 15 51 mpaka 55 goteba iga nabono ekerenga kie yonto bolinga neema kweli ngai okobwa kwa okorete kieke ngai kore asenge incha abantu bakure Biblia teba iga n'abantu abayiga ekero kwere na mega Yeremia abantu mbakwe emebere yabo none ebebune ubi etugutwe chisodi chikore kiege gose nchiri igomanya bunoreiga na inche bunandeiga chisodi chikore te kiege muyoreke muntu chisodi chigonyete baba itugogoshira chikore kiege chikori bone gento keroro obwamate bwao korosio buya obwao na Nyasaye bantu bate na bateba garengo mororo arengo muya obuno bwa mataro aseti araria aroseti insega na ba mate bae eketutama etine obwa mate bwae ere na Nyasaye mbwa arengo buya aro obwa mate bwao na Nyasaye ono buya bole nayo maite inya ikomna isato abatesaloniki manganare okwana ngakiwo somolise Biblia bateba batesaloniki itangani inya ikomna ibere nakiwo se bateba naro bwate Biblia arigatama mogenderere buya Tatil korende ba minto titori tinga timo manya mangana ya barabiaba moba isego ichani wabuna abande abatari no basemeria naki onye tuegeni renga Yesu na kwete naenda akaboka nabo igo na ubara ira Yesu Nyasaye na barente amonere abara Yesu Nyasaye na kore kieke igo ndiriye igo se Nyasaye kore tabaiga bari bararire ime ya Yesu Kristo bamwegenete abantu nkorara bari barachinse moibere ekwanere atere atebaiga kasomia abana oyo maro mukansura oyo mare principal oyo ndakabaniki bone binto nakora kiege nakanibwa bono kani we bintebi ogosemeri kwa nga ikora igokora ase Kristo gose kora ase ndagira itori getitimo manya ayaiga abarari bararari aya ime ya Kristo Yesu ngakiarenge byabunorega iga gokorara orare obwamate bwabo borobuya boreme yango ime ya Kristo Yesu osemeri muntu Biblia batebaiga naragereire oyo semereti omuntu kandi gochinse atebaiga nasisenirie oyo mosemereti muntu kioyo oyo semereti Nyasaye ekerego kwanira mangana inga nasisenirie aye ora matanga na yo semereti igo semereti asomo gako osemereti asomongin goso osemereti ase serikali gosina ase Nyasaye osemereti ekora Biblia ategwa tenga naseni basenirie abau korubono barararia ime ya Kristo Yesu ayora kwa naigo sogo tokore Biblia tabege tabu yokomanuka ngamba seni abau korubono mbarabya nekero kisara chino bonene bwaya bonsi bali bararete engakieyo ekine kero gochaka ebitabu mbiguru nebitabu bwekero biko igoru kero monta korangeri una makorae una arenge gokora ebitabu byo bogimambi koreteki biroro onye kwarengo mobe awata unga tena gaiga asebarenga abayebe onye kwarengo muya Kristo manyete ayons twarenge gokora na ayatogendrete gokora boni Biblia makurwa ogosemeri korega Paul akorikote baiga
ekero twarenga babisa isano emo egetabu kia Barumi agoteba iga ng'ekero twarenga babisa Kristo agakwa agatubwatani wetera ase amakweri aye. Ekero twarenga babisa Kristo agakwa agatubwatani kero kendo okobwatani bwonkorora gose nkobwatani bukioko. Kero gosoma Biblia emumenkore egoteba iga ng'akare ekero bare korwa ebing'wanso abakwani igo bare korwera abantu ebing'wanso ebiga nekero bare korwa egatoka ng'abona abantu ngosira barenge mono erinde Kristo agacha ase ense akaimokia omobere bwa bibe omobere omwanya abantu ekero abogoria omobere oiga agatubarera oboronge akaire ebibe byaito era agakora koba omonyabibe otarenge omonyabibe. Biblia yamanya goteba iga ng'abona wetera omonto omotang'ani oyo orenga Adamu twins tukabaruka baye banyabibe na wetera omonto oyomo ore Kristo Yesu okwegena gokarwa wons asa abantu bons ime ya Kristo Yesu igobona buna tora ntoboriri ime ya Kristo Yesu bande mbale baba tenga ya yarende njeni toregete nimwegenete Kristo no muborion no toregete korende Kristo na kwerete bantu karakieke abantu bons na aba kwerete Kristo takwerete dini Kristo takwerete muya osaka kwera omobe iga kwerete bons kose ngaki osaka bakwera madayo egodeba iga ing'ekero omogambe ika akanyora ng'enyomba ya 22 akero okore kumenya batenga abange barangeriwe korinda abake bakore kieke bachorirwe omaya bateba iga gakigenda ase amatabekani mubandangererie abarabaya n'abarababe yani abayahudi n'abantu bande mbarengo batari gosanga eri arenge kare na rero no biyo ogenda korie gasi obiswa boru nyomba kyokuru saburukeze rikyole ose kankuru awate bwonseka koratiga ngo korangeri turake ngayokuru ngorusengera word ayesoime bono Kristo ekeraje te bintu binga buri bino byaje te gosali lakini bono Biblia mabateba iyo ing'ekero omogambe ika onyore nyomba bantu mbayo igakorwa ogochika otega agenda asenchera mubasangererie abaya n'abarababe erinde bache egekogera ebinoru byane byatiekire korosiwa yani cherende egasi emeremo yokoboriwa yatiekire korwewa ime ya Kristo Yesu ekiroro kora no wanchirana na kigo so wanchirana jeno munyabende moneno one na achi asore nkonye ekerogo nkonya mbe asoro gendoromo ntare naye nkore naye amaya naye uneno kwatare te Nyasaye oe bagatara nekerago tara na Nyasaye tatare turasi myake meke igatara na Nyasaye asubo kimabua ebons ngakiare ngebuya na tuwe story ga Nyasaye koro wanza kwae erinda tara monaitwe achenchi amagimaito atokei aimukiriri bugoro gosa batore bari bagotara gosa batore asingenjerire bemono Nyasaye twachira sore bemono asonsi na byons bemono tuna mwanya bantu watu anjere gote na boswa bana bauri tukoria rero ay kwaroche ngambo ya yonse nyara koba kero mugaka gote mugankwa rengo twari ngerusa abone keremero bende ko gendera family twanye kira soro nyegitere getkarani otenga baboro kani chintakana na bawo wonsio balinde na into abatore gaiga ati itumbara baroire twesi ni gotora baroire bebe na bari bagutumeka mariogo yasari twabekira soro bamo na barabu obalinde korubono na bakori nebyoma obamo na barabu bara bari batabati mbere mbasi kinga cyabo yasari twabekira bonsi babasa abana bawo erinda kago tara abande to batasabira asere tereso romborito umbuya ngaikwa ngaba warara diwa kwani tirio mwe mwaka nde urali no mwaka tatamoke anu mwaka olenge wa masikania manene no mugusina tebete iga mejima buruta ribo na gogita mojinki wana dia to gito moji mwaka chire na masikani to mwa masikani yae aya dikire koba ayya wana make ndumno mugusi na kwa nege gusimu na kere njeno mbuya ngorokwa na ba gambere te gaiga
abo mu MCU ino miaka 5 kabakorere gasingiya lakini mukarrambu ya nande ntimuke murandi mugetega olende singi jabageni bakira bagambi baito mbara igasiana noko baharigania bagambi baito na ino abageni mwakira mumaetenga ono mose naba abana boure nabangina abonde batatu bali moyo yaro mungino ndi maete na sinete ngira mose mbutigara bale gaiga baje bae abana ba banyara bageni bari bawo bagoje babaye kembe tongole tande mwishimiwa naro kira ni morete egere akoreki asangiriro kanje ninka tingo sangiriro ngori mwishimiwa na bakori gikero kenene na uba bara akoreki ora sangiriro ngori ngaki biya mono ndara ledo mwishimiwa yo abagambi baito mugambi Jonathan na kwali kiroje ledo mugambi senior chief egere tole mwishimiwa ya tusangiriro ngori biya mono mano magambia sijili baga biya mano bali mwale mereri asini jabu abana bacha matanga kia inu mwale mereri paka ndefu yali ikoba inu mwale mereri yesa tiganda kubakonya tigange family angora asini jama kweli na ande bawo semeri wetani mbera kendo kidi yakabere bali batara bwata chikura ya chakire kubwatwa isipokuwa ambaye ugonjwa kana mega kama kwa ndapa kugembo mwenda kuregister ro manyole ikikura ngoja kutata jorumra imu ya ikotu ale kura abamba ali bakutambuka mega kutambulizo ngende mbere biro ari bire binge kwa kwa tike tambu tena goja na wacha wage keke ilipo otumie kubata epura go kutaburu vile mane binge iwa bantu moja asenge nje kwenda ya vile mbe yanga ligani mo chief bali bata maindi jana za Kitenya ndesi ya santi weli yega asante na alamo pora amana nyasaye biamono senior assistant chief sakongali waka grande tama wamba ne avena sefa mirio mugakoyo ne kenyoreki manta ya pole sana anjasa malia tangro gidio ne bara ndo mosini ajibu bencho na vere noko kwa monene sana kerena rodire musiko olympic ajire ko manya ngaye bomacho ge cha chigete ono musiko olympic ntaye te baya awata kere ko manya ngaye macho ge gete andonya to gotara to komanya ono lero kwa manyire ga busika na teno mupaka so nje na kwalega nili ota lero kese ngima asenge nje wacha no mageni ho ndaye to ko mwali bageli tilinde nera le tama bomba sepa buya mano senior chief singi jeri baga itangani ndete ko ilali bageli ga ni family yomo chono ne yonga pole nene sana uno musikumbu ya kwa naiga gokore ba tenga burumbu amanyine amate chana busaigo robuna to teninda etwachira singinjo yokolero muakul kina bote to tabanga tiango libeli tukolia yesiko asingi myaka yo mwako yekire abande baitombaro to kuna koligo sente ikaroro tete ko kwana amangana beroka ngana litangani family pole familia mwa kunde yo pole sana ande pole nene ngana ya kabiri jegoro kunada ne onyambu ngokora ndege tasindi ngokoro ku ya KCFM bali bokora tegere radio ya KCFM so moro bali ngokoro ku byateko gora to kandororo so asenge nje chinga kireri ndo chimna abantu kono gusuka kange byateke bimbya kunwa ke kibono tiriko kuna asenge njaba ke bagarteki bangene barana ande chisa chachi na kiboda babangene ngande ke byateko kai gengo za bari bagane ni mwambe to linga nkwani ndio
Mbia sana. Bono imariuka kubase chinseme chiga mwanyari koba mukoigwa asibono omuwakoyo mwanyara koba kawusire kubabwaye kulinde nekeremero byabe kuna litukulyo lyokoyini kokiriye ikirenire asabantu banyari koba tukoga uruchingongo yejenzi bono nekera abantu baringase katikati yiga ebimonyo kibyagenderete kiri kwa kiri abayiga bange bagenda tunote abangu mwakoyo nyanyari koba kawusire kuruso bwiko bwezi iganyari koba kamenye emyaka eminga singa enchobu yebwaye namangana nyari tukoba kakora saringo bwiko bwezi bono nekera abandi baringase katikati yiga kabagenda tukuno kuri ebimonyo byabo abayiga gote abanga bono nigo bagenda tukuna koria ndire kurwa solo bongori gasinga enchokoro bonjori bwoburayi bwanyari tukoba bweta sibanyari tukoba kurusi umurayi okurukunga Ibrahim mbuye nyari tukoba kurwa se ekerobeke gokorete abayukubeke pare igase bono banyari tukoba korete omuntu yomo wikachinga ketiga batana konyara koba korora bono mbasani kibaringa solo bongoro kibagenda no kolero bwe bweparira so bwango bwegeta kinyara ko bakegweteka kurindi nekera bangira baringa segatiga batebetenga bono yango banyari ko bakora omuba bakosa bakoraga omurayo yo moyo ko kungolimbiki oyo nyari ko bakika solo bongoro sinanyara ko bakonyore paringa samatukari buzio bono asabangna abake awbare asumuteguru sabake ekegoli cyumubu batati ketumagana barbu asbanyarte ko bakurikire na bote abanga bono nekero banyar ko bakonyora musamba mwaye boseke baranyar ko bakurwa sumuteguru niho baranyar ko bakumurukerieta eliyo mwako yoguru kujoni ode yasenga cyubu yabwa yakoretegera lingo bwikubezi bono asabantu borongo urubara gibekera na bote abanga bono yango banyar ko bawiseransa senga njeje wenelete abayige kera barasobe ikubese banyar ko bakorama ekera bakora bachori bakora bachori bwenge tari senga cyogo cyora soko ngiri kibesa nekero ebintu byasarikira ndabaja kuri andire asebono banyorete omugusi yatebete nakwete boiro ngaro kwa makengo anda tingengiri ngombe ito ndumara misati akarumara misati konya getagandire kuba chinse mechi tekenyurike iga egerime ya machorwa yigo tokome ya basosengero wodi mebo machoge chachi ebyatan nebyatego tatike ndende mwewe biko bwense buna po nabo mwatege tego Biya sana bono embwate message ya mwewe nate tekoba omusiko yombuyo tenina eparira nero yebegeta ekagereka bwata likanga pare telia lakini mwakore tobo chori wino mukarabuna mwakore teki mwachorete mwaringe wancha nande nyasa ko bayigorera bya 27 ga toikiororo mwarenge liborungi epare nya numbuyo rengo mu MC akanga bitonge biguru mwina akanga bikore teki tangambiyo igo mwarengereri ingana inde akabiri ko machoge chache ito tukuna korera butambe asenge chobora yobubi bona igamo tokuri kuruwe igakerna tukare kurwa unandigere cyatini gati moto stima gocha moto stima to yo kunganiza abantu bakurbo girango abantu babo machoge ya chache museranse morengeri igamo korobo chori mochoro umuntu murongo urabwatanya abantu baito ngana yo mwali pi korusugusu mocha busongo goikairiani wanta mwarenge tubwaterane kunegeza kyomo gusi maga yo musongo ku friend yogo matyangi moitabiranga tubwaterane matyangi twazipi wate siango onduso yeserasi taiga nero kuna ni matyangi rongo rwa gusi entu ko machoge chache matyangi ko be president no ndusabe omochupo ko machoge chache moitabirane nabo iriko kwa na mangana mange akori rege getoro kyari nejera bwate gobe kande sani ali musiko mbuya ikigo cyori ganiye musiko olimpiki egera kwa ne kanimo kogenda musabira ni nkeiga mbiya mono moibure byateko tweigira byate mbiya mono tiganga ali ganiye mwesimiwa tukoli kikura mwesimiwa ya matali na bali bande bonsipi no mwesimiwa legeti bali mwato majibesa baada ya mheshimiwa mwana njibesa kere kitigara kigo kole merema beyamono masiko mbuya abantu bamintombe yamole embura ya toko sirake lakini rende nanje tiganyori bageri ndate pole chiana se family yo mugakondoyo oyo orombo akabo masikani ogaretwa ikirega igasenge nja masikani aye
family pole no twabere na inu manyete kurugana na twarenga ucha somo sabara neri tukoria rero mune giate go giatebire omroyo itoga iga omroyo ombuya nero urengo moraiga iga nande gasia emwanyeroche ombuya masikani yao mune giate go giateba nyagendereri nande beka sabantu bamino bakoirani erindo barosera mangana se gwatigerete enche no nduso nkorokwa Olympic osenya matari ninta getekero kyao macho gachache asenge joye mbura ntoriko kwana mangana mange nale ko batenge wiki ali bali mu alige TV mwatorora torase kyama gya Jubilee Nairobi twarenga SNDC no mugaka Matiang'i no mugaka mukoro bwenso Uhuru Kenyatta amo ikoyo bwanjira gotoa ABC muigweta bantu baminto nande monto nde bwensi ora atebe nganto ewebisi oino monto mobe oyagi keriwe twensto bwata namo togende njera yamo aba ikoyo aba Kenya bonse banjira gotoa ABC wetera somo sike Fred Okengo Matiang'i nande ono mogusio minto korusega iga mama yitia sarwete bona tobwata nebuya lakini okobwata nokuya nande tuateba abantu babuate bibande okobwate ibande kwa igole irwe kero montate abuate kebande nande agende a voters office abuate ekadi yo wakachikura ekine kera gero mogusi tosikwe ngana intuto buate kinamba kisaine ekaro chikura chikoro siko chinyorenge chite chirege kabwe kemo igona ko basaba abantu baminto totene imara nande tueligereri buya ekaro tuairwe bisiyeye tonyerende tide tokwana mangana mange masikombuya asenge chechi sanerire kaki abantu baminto mbuya mono kana go tusabera ni paka 2027 muma itengo chenji toro kwaboko mochenji kwaboko mubwato momura oyo tenine gaiga oyo nero gochakolete tabeta bauti ase machoge chache nero rare tamagendero nero rabamanye mbuya mono tiganya saba konye mbuya mono riki Ngwate banga Olympic na moria mangana ya na tobase Matiang'i banyento bwate kura ndo konya Matiang'i abantu baito babwate chikura abantu kubwate chikura ninu mora facilitate abantu mbago ikogembo kurwa mora lego sabantu bali ba IPC baja koletua ebituwe bibirange by wa means abantu nali barwa rwanga bagenda babwate chikura abasaye bali mu kweroka jensi abake kenda mubwa chikura igo twasabire bali boko chikura cyo bunge mubwaterane nabande moreta abantu abwanga abantu baito babwa chikura ikine kira konya Matiang'i na kira nkonye ke konya naye buya mono kono Olympic rende buya mono asoko to konya igoro oginga tiangu ano murai buya mono asoko to konya igoro bonero ngorinda takotiga egere konya umuchyo na bali mwensi pumwato mwa abasani baito bonse mura bali mwaremerera amatangaye ndetere gento kekeka egero mongina mura mongina gejemba no mongina nyabonyi baje barorera bageni bora imbure ya jirero lakini go basoka na gogo tikagenda biyamono sana Mwambi tokitenya mwambi nani mchuoja ajira wegire jana 500 mwambi biyamono nade abali mwale mereri moje kirigende keke ko bwate nduru wetangasa otigega biyamono peace biyamono se bali mogendo ko jambule ineri tuli kolera biyamono mugamba biyamono oyo natomire tigato ege toro kyo mugato Manche ancora da pole na gocha senkeje na tomano mheshimiwa korokulasa la sionyancha okorigie kero kyabo machoge chache onte bingo ikaga iga indu pore gocha senkeje iga ngasiringi 1000 ya machuma chiri bunya timatia sa machuma dibweyemo machuma ngayari
Alafu mie sali mbeke chini misako. Kibeza Juma Rasaro, kiribu ya moya majuma, kiribu sato jasoira. Awaji ate wakana buya mono asibali mwagenda zekuruma, buya mono. Mugambi, biyori. Aya, Mugambi kengere natumito mwakilishi wae. Nente no mwakilishi Odenti Kengere Obonyo, anatoma kile satiare koru muko yesi ndio dipatu. Tawele na kama Juma. Ni mwele gala se baliba aro alafu kwa nini usikae kwa ile ambapo ametendeka? Semeni amen. Basi naomba sana msamaha. Konde ni rafiki yangu. Hata simuiti ndio. Namuita fundi yangu. Nilikuwa namuka ndio saa 9 ya usiku. Na msee kamanda. Tunaenda dereva kufanya kazi ya ng'ombe. Unatukatasha nafasi kwa nini kuongea? No, hawezi kuingia. Ndio tumekaa naye muda mrefu, tunajua tangu wasasi wetu mpaka sisi watoto wao. Semeni amen. Bwana asifiwe. Mtu anasema kwamba eti kusema sijaokoka hivyo nitende dhambi alafu niseme kwamba nitaingia juu mbinguni. Hakuna siku, hawezi kuingia. Usidanganyike. Yesu alikuja katika ukombozi, sio kwamba alikuja kwa mfano. Katika kitabu cha Isaya 49 anasema kwamba tunajikinga katika wokovu, sio kwamba tumekombolewa na damu la Yesu aliye juu mbinguni. Hapana, jikinga ndani, ukombolewa na Yesu Kristo aliye juu mbinguni. Sio kwamba tunaenda ama tunajifanya ama tunakaa kando ama tunajikinga. No, complete. Wasi kuingia huko juu mbinguni. Kuingia mbinguni sio rahisi. Usifikiri sio kwamba kuenda kanisa ama kujaa kanisa ama kukaa kiti ama kwenda siku ya Jumamosi ama kwenda Jumapili ndio kuingia juu mbinguni. Sio rahisi. Sio rahisi. Hata kama ufanye namna gani. No, hakuna siku. Wacha kudanganyika. Eti kwamba unaenda siku ya Sabato, unaenda siku ya Jumapili, unajaa kwa kiti, eti kwamba unasema utaenda mbinguni. Nani anakuambia? Hakuna. Amen. Amen. Niko ready nikupatie kama unataka. Semeni amen. Haleluya. Wale wanafanya mapenzi ya Mungu Baba wetu aliye juu mbinguni, hawa ndio watarithi ufalme wa Mungu. Sio wale wanaenda kanisa, sio wale wanakaa kwa kiti, sio ujipake mafuta, sio kuvaa mavazi, sio kuvaa nini. Hakuna complete. Ni kumkombolewa na damu la Yesu aliye juu mbinguni. No, hakuna. Eti nimeokoka ama ninaenda kanisa. Amekwambia? Nani huyu? Nani huyu amekwambia? Ombaka ujitoe kwa damu ya Yesu aliyomwagika juu ya msalaba kwa sababu ya dhambi zetu. Bwana asifiwe. Lazima neno la Mungu litangulie, zingine sote zitoke nyuma. Nani alikuwa matanga ya jana? Nani alikuwa matanga ya jana? Tulikuwa kwetu Kongerano. Kuhubiri inatoka ndio maneno ingine. Neno la Mungu ndio la kwanza. Hakuna lingine lolote. Hata kama utake bunge, hata president anasema wacha niombewe, chini ya miguu nyoshe mkono, nasema Bwana aliye juu mbinguni, fungua njia, fungua dirisha, fungua kiti. Sio mwanadamu. Hapana. Sio yeye. Hapana. Ni Mungu aliye juu mbinguni. Yeye ndiye anapatiana. Na kama tunatangulisha vitu vingine yote, neno la Mungu anatoka nyuma. Hapo tunaelekea kwenda wapi? Lazima neno la Mungu likuja ya kwanza, ndio zingine zitoke nyuma. Kwa nini president anasema kwamba anaenda kanisa aombewe? Kwa nini akusema naenda huko mauti? Kwa nini akusema naenda kwa wasee?
Kwa nini kusema naenda kwa wapi? Mtu yoyote anayetaka kiti anaenda kumtafuta kwa Mungu. Mtu anataka uhai. Bwana pewe sifa. Ukiambiwa lipa siku hii kuongea peke yake ama kupumua, utakuwa uhai. Lipa tu, lipa Mungu siku ya leo. Sikupewa nafasi, niliomba, lakini Mungu atusamee. Mubarikiwe na neema ya Mungu. Wacha niombe. Akaina tigeper papan margala ni lo Israeli. Ai senduna na sangisa. Ai digirole nganya kai. Awo mungu paligino regeber. Aro dungani ola itorianne. Aro lengogo nyankai na isu. Ai Mario Sarabalengito. Ai baramurol tegut. Endabda bo yondarasi. Jogi sara minigila bunyegi. Kina no shoge ne gibarormu. Delegi geberra kaina kai. Jo mera sasa yenye. Dolo luga normal galani. Dashe yolari de geber. Jogi rabini gila bunyegi. Renga yondarasi angai. Takla donya na glarge. Ayola jibelege na marege. Ayola domin belegenya. Daruben gido de geber. Jogi rebi amren kai. Midori gina yuti. Baba nyosha mkono na utende ishara. Uinuliwe kwa sababu ya mzee. Tokea sifa na utukufu na amani kurudie. Uinuliwe na hata milele. Sifa na utukufu ni sako. Nyosha mkono, funga miganda, uweze kutenda ishara juu yao. Uleta amani na upendo. Uinuliwe na hata milele kwa jina la Yesu. Naomba dada kuamini. Mungu awabariki. Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira banchoba ito chenjera ao nanya para basira matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyaktari ito chanigwa na makweria ya kire sarache nasiwe ito chanigwa na makweria ya kire sarache nasiriwe remerera abamito ito chanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mango ina waria bozi barareta se yeso baboke tawe memere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito ito chanigwa ase oyorarire emangeyo kuboke wango chere mango ina waria bozi barareta se yeso baboke tawe memere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe
tigaire tore moyo tigatorosie chinchira chaito na torare somonene tukore kobokiwa toboke Oh, gakiabamito abantu tigaire tore moyo tigatorosie chinchira chaito na torare somonene tukore kobokiwa toboke nabacheru Abamito, titachaniwa, ase oyorarire, emangeyo kubokiwa mochere mwangoina, aria mosibarare tase yeso baboke, tawe mebere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remereria, abamito, titachaniwa, ase oyorarire, emangeyo kubokiwa mochere mwangoina, aria mosibarare tase yeso baboke, tawe mebere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remereria, abamito, titachaniwa, ase oyorarire, emangeyo kubokiwa mochere mwangoina, aria mosibarare tase yeso baboke, tawe mebere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remereria, abamito, titachaniwa, ase oyorarire, emangeyo kubokiwa mochere mwangoina, aria mosibarare tase yeso baboke, tawe mebere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remereria, abamito, titachaniwa, ase oyorarire, emangeyo kubokiwa mochere mwangoina, aria mosibarare tase yeso baboke, tawe mebere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remereria, abamito, titachaniwa, ase oyorarire, emangeyo kubokiwa mochere mwangoina, aria mosibarare tase yeso baboke, tawe mebere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Tororire emechando eremenge azenzeye amarwaire amagachire airira maibori baito. Tororire emechando eremenge azenzeye amarwaire amagachire airira maibori baito. Taganire kamorora Yesu emechando esire togende komenya igoro ase emechande tayo. Taganire kamorora Yesu emechando esire togende komenya igoro ase emechande tayo. Titokumya nago ichana asabo barere chimbera lituko monena koirana nababokya baire inka. Titokumya nago ichana asabo barere chimbera lituko monena koirana nababokya baire inka. Taganire komorora Yesu emechando esire togende komenya igoro ase emechande tayo. Taganire komorora Yesu
esire togende komenya igoro ase emechande tayo Tabanine komorora Yesu emechando esire togende komenya igoro ase emechande tayo Tabanine komorora Yesu emechando esire togende komenya igoro ase emechande tayo Tabanine komorora Yesu emechando esire togende komenya igoro ase emechande tayo Tabanine komorora Yesu emechando esire togende komenya igoro ase emechande tayo Vamos a dar. Ya pasa nada, vamos a Kira tahu suami Biblia, ya saya kira kita tahu ke mucakan awak tebaiga, ayam punya bantu, baru hasilnya. Musafara naboko bomunene naboko bekwasandukengia abantu nabo bakoragera buya gwatinde kwa namasikani ekerekenene naki obomote bore na Yesu kore moyo rose bomote na Yesu bobuya kore moyo rose bomote na Yesu bobuya Musafara naboko bomunene naboko bekwasandukengia abantu nabo bakoragera buya gwatinde kwa namasikani ekerekenene naki obomote bore na Yesu kore moyo rose bomote na Yesu bobuya kore moyo rose bomote na Yesu bobuya Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore Kairorera egeseye Ebyo nigo etana edesira Kirogo na chimeso cha ombosa Amali na chisembi cha ombosa Obogima Yesu tayo Obono bogima mosa Chaya ababino Ezeye twezi na maeditore Chimeso cha ombosa amali na chisembi cha ombosa Obogima Yesu tayo Obono bogima mosa Abantu nabotogo kumanya buya goitera se bikorubya obisiko nabogo sakabuya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekerekenene naki obomote bore na Yesu kera elsa te magogo kyobonene
byose bikorubya ubisiku nabobose kabuya watareganya buya oromororo kanisa tori komoja bekerekendende naki obomote wobore na yeso ayekera ensa temakogo kyomonene kera ensa temakogo kyomonene Tuchaya abamino Esitwesi na maeditore Erorera ebeseye Emeliko bigoetana ebesira Kirobona chibeso cha ombosa Amarinda chisemi cha ombosa maisha yake pia mafupi sana.
miaka emingi iyo mugakonde omenyire miaka emingi ng'onyo gotinde kukwaya tiga okobo wesiko nyori gakoreng'aniwa omwana otaiboretu bono tete kwira ni ng'ambi ya mona ase eng'encho bari mwakore gasi ekiagera ogotinde kukwaye kwabeire owesiko naende kwareng'aniwe n'enibe riabwate n'abana bari abwate n'emiaka eri abwate emenge bono yagweneire ekiagera ogotinde kukwaye kwabeire owesiko egasi mwakora nero yaretire ogotinde kumugakonde kwamanyire koba owesiko botia tumwire ni nyasaye ng'ambi ya mono nige tumakwenda atueye ndiga tusabe tatu omuya naende omuya naende go twakorangeire ase eng'encho obuya bwao mbuya mono ekiagera ore tata naende mbuya mono ekiagera rituko eri buna kwari robereretie bono go twatebire ng'a riagwenere bako nesuko gocha asore mugakonde eyo okamotonga okamoa emiaka komenya ase ense oyemenyire oyetabokirie bono kagachirwa iga asararire oganyete egeture eri kiao Yesu Kristo twamanyire ng'oyo orarire ore ime yao nigakoba omotang'ani naende gokorota asamare twakorangeire omonene oikaransa ase enkeye obe nayo kobaaga na kobaa omorembe botambe eriansa riri bono riatigo go twakorangeire ng'obeka amaraika amaya erinde Yesu Kristo abare ribageri obosemi bori omogaka are korwa amaraika abokorwa moika mochenu abo omwarimu ase enkeye ng'a naende orete obwamate bogendere koba obuya ase abamate babanchukanaine enka yonsi Yesu oyera ekoba engiya nake gima obae na barabo bamanye ko bara amatuka abo mune getabu ya Zaburi kegoteba 9:12 erinde ng'a na barabo bamenye koreng'ana n'ogwanja kwao Yesu Kristo twasabire ng'ose nikero oyomo oyorete okoboko kwaye ase egasi yeye naende umira na mahitaji akere familia ya usikaiga erinde rieta ria origendera gotoigwa butambe yamone ekiagera munarire kwari bwata nogose ni korwa asore negasi yakore kare aretire bako nesuko gocha asore ona twamanyire ng'obuya bwabo gendera gokoreka munuraganie meye rieta ria Yesu Kristo asabire na kwegena